ولی تماشاوان هجا و کرنا اتفاق آزادی و کد به پیشنگی HDP هر وها برنامه یا HDP جبو هالبشارتنين تركيا رولا بالانسي يا HDP ام دي لقال فرحات انجو برپرسی شاقا HDP اسطنبولي بقرنا دستا سلاف بوتككي فرحات كيك فرهاد نوها HDP جبوان هالبشارتنان ده حمورا پرسيان ده دياركو رولا بالانسي دليزه هون في رولا بالانسي يا HDP شواد الو دنك شو دنك تيككي فرهاد كيك فرهاد لسرو برسا من ورقرت نیف جهم وا فرصت کار دوباره بکنم بله ازی دوباره بکم که فرهاد من گفت کو HDP نها رولا که وی بالانسی حیات سیاست ترکیه ده گلو وی رولا بالانسی HDP هون وکه HDP بخود شواد بله دستپیکی سلام و رز و حرمت خوش بوش گلمی باشو دشینم به ریاوک کمال بله وکی وجی گفت HDP سکناوی و هیزاوی وکی رولا کی بالانس تبدیگرتنه بتنه نه HDP به دوست و حوال خوارا به هیزین کو دموکراتیک را اصلا وی رول و میسیونه به کارتینتنه ev jî ji bo ku pêşeroja Tirkiye û Kurdistanê ji bo destkevî û înşakirina bêjim te demokrasî û adaletê wekheviyê û azadiyê tiştekî girîng ye guhartina feraseta ku nijadperest an bêjin te ya ku dijîtiyê aslında ev rol û misyon bi girîng ye bi wate ye Armanca HDP بگمان دخوازتن جواکێکی نو و جواکێکی اخلاقی و پۆلیتیک aslında inşa bikirtine ji bo wê jî bi hêzên cudatir hêzên demokratîk hêzên ku di kedkar temsîliyeta kedkariyê dikin hêzên ku bêjim te yê ku bêjin em işte di nav vê civakê dixwazin cih bigirin û ji bo ku demokrasi pek betin Türkiye به demokratik و مافن کو gelin باورین جداتر تک ام دست بخینه به پیشنگی وان دکتن ev jî aslında Türkiye'de siyaseta Türkiye'de ciheki girink tedgiritin HDP îro belki ev zêde bêjim te wekî esas nevet girtini ama hemû anketa da hemû bêjim te di gotinên rewşenbîr û bêjim te nivîskara da ev diyara ku HDP hevsengiya HDP yê ku qedera Tirkiye biguherîtin HDP'ye bi hêza HDP ancak Tirkiye bêt guhartinê jî ji bo wê jî em wekî hûn jî dizanin sibê ittifaka Sêemîn ittifaka Riya Sêemîn em sibê em ê îlan bikin li Haliç Kongre Merkezî bu heval û dostên xwe re em ê vê îlankirinê bikin şeş partiya tevlî vê îlanê bibin tenê xwazîn aslında rewşê ku piskirê ku di Tirkiye'de tê qewmandin li hember işte zulm Keke Ferhat xalên sereke di vê ittifaqê de çine êk û sibe hûn radigihîne yê ku em ragelin yek jî xalên sereke ev in ku li hember bêjim te feraseta AKP zulm û zordariya AKP bi hev ra têkoşîn xala sereke ev e li hemû li ser hemû peymana soza aslında têkoşînê soza bilinkirina têkoşînê em ê dibe ji bo ku demokrasî bêt avakirin ji bo ku piskirêka Kurd bi awayekî diyalog û müzakere bêt çareserkirin ji bo ku kedkar û mafê wan dest pê dikir ji bo qeyrana ku bêjim te Tirkiye dijîtin ev qeyrana ji holê de rabitin ji bo ku li hember xwezayê û daristanê me û çiyayê me talankirina wan
لهمو وان فراستا و پیکوتیا برخوادان و نرازبونا خو نشاندن جبود خالن سرکی کو بیجم تا ام بیجین ام کولن دموکراسی آشتی آزادی ام واسا پیناسه بکینه ام سبه وان خالا پیش بخینه كيكي فرهاد نهاد هالبجارتنين بريدة أفرخنا الهدف هاتية كرم بالطيبة جي يعني بريفريا هدف در دورا هدف اف كريا بنجاها هدف أفرخنا كريا وهدف بفان بارتين مارجينالي تشبكير اتفاقي دكي ونادخي بارلمنتو إيدا أو بمخابني ود بارلمنتوی بالرول آخه بفونکسیون آخه پیشگیری نادن دوزا کرد. Bu var yani niçin? Yani belki rexne usadetin lebeli yekuma de parlamentoya da helbijartin de ferasata HDP nexşeriya HDP bejimte hassasiyet HDP zana dizanın u jboji dinav hewdana ki nav tekoşine ki da em tine ne çepkirin Türka on bejimte Rojava Türkiye ra em ittifaka çedik. Hüncü dizanın de Kurdistan'da da ji ittifaka Kurdistani ji heye. Mer vekili wan partiyen ditire ji ser navê wan ku siyasetê kirtin me ev jî ji bo wekîltiye dan hilbijartinê. Ji bo wê jî aslında hem Türkiye Rojava Türkiye û hem jî Kurdistanê bi du îttifaka em derbazê hilbijartinê dibîne. Ev jî em vekirî bêjin ew îttifaka ku em sibê îlan bikîn ew ne li ser xala seçimê bidin. Li ser xala tekoşînê aslında ev îttifaka tê tavakirinê. Bi her awayî bi hev ra meşandin, bi hev ra li hember pêkutiyê ku devlet û desthilatdariya AKP pêketîn li ser gelên me û ser gelên Tirkiye baweriyên dîtira ketkara da li hember wê sekna xwe diyar kirin. Heman demanda bêguman dema ku hilbijartin hatin wî demê hin tiştiyên bên axiftin ama taybet li ser vê xalê bi hev ra têkoşîn ancak yani bingeha ve ittifakı ewe tine weki gava dijim gotene ku çepkirin Tirka partiyen Tirkayên ku weki wejî got nave weki marjinal tên peynasan kir em dixwazin weki HDP feraseta HDP fikriyata HDP li her welatê li her bajarên Tirka û Kurdistanê belav bibitin. Doza Kurda çi ye, piskirêka Kurda çi ye? Darxazên Kurda çi ye, xastekên Kurda çi ye? Li her bajarê Tirka divê ku her kolanê da bên ziman. Bi riya van kesa, bi saya van kesa em dixwedgehînin hin kesên ku ji piskirêka Kurd baş nizanine. Dîsa ji bo têkoşînekî mezin em bi hev ra yekîtî û ittifaqiya xwe Kurdistanî em çêbikîn, em dîsa nav hevdanekê dane. Ew jî hûn jî şopînin belkî li Kurdistanê da partiyên ku wê de re hatin avakirin em nav ittifaka de hem hilbijartinên herêmî hem hilbijartinên parlamentoyê da ev şêmber zaten derket derve. بله سپاسیات etkin که فرهاد انجو به پرسش شاخه هدف استانبولی گو استانبولی تلگلم